Swastiastu. Kompon iki. Nggih, swastiastu Pakde. Wonten napi Pakde? Sapu niki, Kak. Makanya nemben kadi Pakde langsung nelpon tiang teh wonten napi kenten. Enten ya kita kenang tiang sareng kampung. Oh, nggih. Niki tiang dok memastikan niki sareng kampung. Mengenai titipan kampung niki sareng bunda ge tiangin tapi. Iki nika Pakde. Nggih, sampun kan. Nggih, sapu napi niki. Niki pelunasan yang kemarin. Kan sampun jangkep sami Pakde. Sampun hitung tiang niki, Kak. Ampun ya jangkep niki. Oh, nggih. Nggih tiang suksema niki Pakde, kenten ampun ya Pakde sida wantu titiang, tidak kala titiang wonten kekewahan kenten. Nggih Pakde, nggih. Oh, kenten titiang nggih. Nika nak kadang sampun wonten niki Pakde, enten ja wonten tiang minab dereng ja bisa ngaturin Pakde kenten Pakde. Nggih, sarang-sarang, Kak. Musim pandemi kali makin ampunlah sepatutnya kita saling bantu kenten, Kak. Nggih. Terus gelis Kak niki nguliang, Kak. Kone kal 2024 kenten. Kenapa niki? Nika nak kadang sampun wonten niki Pakde, enten ja wonten tiang minab dereng ja bisa ngaturin Pakde kenten Pakde. Nggih. Oh niki kadang kenten proyek tiang sampun jalan niki Pakde. Ampun tiang boleh pekaryan kenten. Jadi tiang sekalian dah kenten nggih. Dan yang nulian video tiang kemarin tiang sarang kapiot nih Kak. Kak merasa tersindir, kenten terbawa perasaan, kenten Kak. Dan enak dari itu. Ngetan tiang ten wenten rasa-rasa tersinggung napi ten wenten napi malih kenten kadiraos mangken baper napi wastan ini ketan ten wenten tiang Pakde. Serius niki Kak? Ampunannya Kak ompong kenten salet akse sarang tiang Kak. Video tiang niki tenjo untuk Kak. Tiang sarang Kak kan tios Kak. Niki video nggih. Video tiang niki kan untuk niki seneng ngopon-ngopon paping tiang niki nabi. Nggih, Kak. Aduh. Nggih. Ampunan yang Kak Kengken yang terbawa perasaan, kenten Kak. Nggih. Oh, nggih. Oh, nika hitung-hitung tiang makingsan demun Pakde nggih. Serius niki, Kak. Pi janjak Januari tiang sareng pekak niki. Oh, benjang pungkur yang pet perade ti tiang kidangan modal malih. Sire aja malih ti tiang tunasenten Pakde dan kenten Pakde. Oh, kenten. Nggih. Ampun je Kak kenten dah. Kenapa ya, Man? Nggih, niki nak Kak masih wenan riki. Benjangan Kak perlu WA manten dia. Punah ketemu buahkeun nelpon pada niki. Nggih. WA manten nanti tiang pastilah bantu. Nggih. Nggih, niki kadang wonten proyek siang niki kedik nika Pakde. Pun boleh proyek Kak. Wih, aku deh Kak. Boleh PL Kak. Ih, musim pandemi kini Kak jak liu saja proyek Kak. Mulai jek mantep relasi Kak ompongnya. Salut ya Kak. Oh, proyek nika kenten. Napi pemberdayaan nika lahan tidur nika Pakde. Nggih, becik nike. Berdayakan pun sana tidur-tidur Kak. Mumpung tidur jek berdayain pun nike. Maksudnya jek berdayakan kenten. Becik nike Kak. Oh, kenten ampun Pakde. Nggih. Nggih yen Pakde kayun sareng nyarengin riki. Napi ya kenten Pakde. Titiang Sitinut manten sareng Pakde. Dan tiang kangeang reki nyetak paping manten Kak. Nggih, nike kan Kak nang lahan nike. Nggih tiang tan kecampur kenten. Nggih, dike Kak pun. Nggih, malih pisan niki suksema niki aturan titiang kenten Pakde nggih. Ampun ya sidang wantu kenten. Hitung-hitung titiang makingsan dumun rike. Kenten Pakde nggih benjang pungkur titiang malih nunas seneng Pakde. Nggih. Wenang sareng niki Kak. Nggih. Kenten Pakde nggih suksema Pakde. Nggih, rajang siang. Nggih, rajang siang, rahayu. Nggih. Kadang lip service masih perlu, Mas. Maju mandayan Kak ompong, aja sekah ndas. Yang penting kan bakat BBC sangat dah.